Siasa cha kaunti ya Meru niyokĩtie mwerekera yungi nyuma ya kiama kia BAS nikio DAP gutumiria mutongire wakio kiraito murongia atirauma siasene bakire na ndikibandetwo ni ati kiraito akauma siasene ake kiama gietikiria na gutumiria mtubo DP imenetie kinyatongiria baraba kujira gachaka cha miraene na kuwa biashara mira eringithio uchumi wa Meru iri yonde muthuri ukina ripoti ye Nandi na rudhiomi anto baije muno BAS rudhiomi ruru rwi kiama kia BAS na muthuri na arua bachumirite kwaria na udonge bokwariria ni the incoming party leader of the BAS party and the de facto party leader of the BAS party. na gitoni giki kiama giki kethwa gikigita kwa mwati kiraito murungi mwankira Nandi atirauma siasene na akauma siasene na kiama giki kethwa gikiuga Kuritaya gwa kiraito kuma elective politics goka determined ne kiama kia BAS rira kiama kia BAS gigachemania. Twina haki ya kumugira retirement kinya tumwete tige uachiete. Neuachiete is not recognized by the BAS party. Yes. Na kinya akethira itwe twamwete twina haki ya gwitanja na turishined that decision. Yes. Therefore mwankare abo kaigwa kiama kia BAS kiaria leo kethira kwina NDC kana other relevant organs of the party consider kiraito Murungi not retired from elective politics. naja Nandi kinya ntumwe tumagikira ito wengwa ethwa kimenya uju Na kinya watu mutangazira na arua akare are aware as long as he remains the party leader atena mandate ya gukaranjewe auga akuritaya kana atira ritaya itwe tukauga kethira akuritaya kana atira ritaya riria kiama gigachemania nguruki akiama baba BAS ndene kaunti ya Meru pethenya bakigonga kaunti assembly ya Meru ni mitaratarere kuthithia bungi kwenda ucokeria nkatho muno assembly ya Meru itongoretwe ni mheshimiwa Ayubu Bundi no ntuboka kamavu burabonete kwithirwa bena bwo kuyukia musimamo yokwe ni force accountability unkuwira kenda kutwika utongorie bwonthe bukwa accountable na kiama kia BAS kiri amwe nabo bete na mbere kurure yota na kuhakikisha Ameru bakubwithirwa therefore tengo ge abo nka bakurita ingo ge kiama bakurita. Yes. Therefore kinye mini bakona county tegweta bwega kinye kamina 4th and the 5th and the 9th impeachment to save the county. The party backs them. na manto jege mira jajo nekerenje na nkuche ni muno betho bakiuga uju Area ya Mira kure na atongeria bathuri na kura, kure na members ba county assembly, kure na members of parliament, kure na rangers leaders atongeria ba Kendini, kure na atongeria ba Njuri Yencheke, kure na atongeria ba Mira, kure na thomi gonto kurea ibete bakarenthe barite ibere maguru na barite miunge mitwe. John Tuntetu eu yomba kuraga industry ya Mira, yomba kuraga biashara ya Mira, gioto kia murimi wa Mira gichoe na njira ina kierekana. Buruburu siasa ikwe kando itegerwe sobale line Mira tonto muntu Mira twewe nkake ofaindika ya Mira kuona mbesha batu turanto imenti twenda gikwashe na mpoka na shina mabwatigania negembe na tukona mbesha shitete nderiko ndeje gwetu kwa ubukathugania na muntu Mira akurira imuntu Mira wenka akyo kufeel kinya batu antu baba areas ile inge iri kwendi into bira bikwendekana kiri zone ya Mira iba kwa affected bakiwa kaunti ya Meru ni kona ni tonyeri muno ni atongire bange kuma ome na untubo batitekeria muno baraba kuthukira minister ni midietwa Turenda kuromba uju issue ya fertilizer ega politicizwa politicization yere kuthithwa mantuna ja fertilizer ere targeted towards killing our own people, killing our own politicians. Na turenda kuga ja BAS toka ndisi yae na bau bange kanya taasisi inge kanya kakuthithia uchunguzi ibatigane na mitheka rentore. We stand with mitheka rentore mwankara uchunguzi bukathithwa buthire tore na mitheka na ewe eshimere akondisavu antu betu ba Meru kwiro twari na waziri watwa kiraito bena mwiraria tukwera barungikirwe
irio twambiririe kumenya thina kwethira tutina waziri naru gukeja gwape nyonto bukiona waziri no mwake tweneo county mzima akeja kurungikwa narua Meru eje tuja kuishwa ndene siasa ya Kenya twashiaga muthiene ni manto jagiokaria ai Igembe Central, Igembe North, Tigania East, Tigania West na Bore eri unisiraere area cia maitha para bakuia ng'ombe cietu ng'ombe ciawa ciarekia kuita just a short distance ng'ombe ikathia twitomba ni kuoneka na itokuwa kinya ndege ira twena cio ndene thirikari yetu Kenya ukia kwathi tukomba weta kutetheria bangi kuika thiri ndene ya ndege kama ni Southern Sudan kama ni Somalia kwani hata Haiti batu ni tu thirikari ni yake thore kindeke bakare mwane weka theri na gutwa usalama ndene ya ndege yetu na imwane tu Meru. Muthuri Muriuki, Wuru TV, Mutirijo Kangangi.